Umunota, amasegonda 60. Iki ni igihe gito cyane ku buryo bishobora kukugora cyane kumva ko ibintu byose tugiye kuvuga muri iyi video bishobora kuba muri iki gihe gito gutya. Nk'abakorera cyangwa baba New York nk'umujyi ubuhuze kurusha indi yose yo ku isi, bo ntibabyumva kubera ko kuri bo igihe kirihuta cyane ugereranyije n'abandi bo ku isi. Muri iyi video tugiye kugaruka ku bintu bitangaje biba bibaye ku isi byibuze buri masegonda 60. Ariko mbere y'uko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu byoroshye. Abana 250 nibo baba bamaze kuvuka ku isi yose mu masegonda 60. Ushobora kumva abana 250 mu munota ku isi yose ari bake, ariko bibare mu munsi. Ni ukuvuga ko ku munsi havuka byibuze abana 360. Muri aba bana 360, muri ibi 250 n'ijana 10 baba bavukiye mu bukene, naho 15 bo bakaba bavukanye ubumuga. Mu masegonda 60 ushyize ku mpuzandengo, buri muryango w'Abanyamerika uba umaze kwinjiza amafaranga 100 y'amanyarwanda, naho buri muryango wo ku isi uba umaze kwinjiza byibuze igiceri cy'10. Umunyamakuru w'icyamamare Oprah Winfrey mu munota aba amaze kwinjiza 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho umuherwe wa mbere ku isi ubu Elon Musk mu munota aba amaze gukorera byibuze miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu masegonda 60, kompanyi itwara imizigo ya UPS iba imaze gutwara byibuze imizigo 11,319. Ni ukuvuga ko ku munsi ishobora gutwara udupfunyika turenga miliyoni 15. Mu masegonda 60, umutima w'umuntu uba umaze gutera inshuro hagati ya 60 n'ijana. Nubwo imitima y'abantu igenda iterera ku mivuduko itandukanye, ariko ubushakashatsi bwerekana ko byibuze abenshi uba umaze gutera hagati y'inshuro 60 n'ijana. Mu masegonda 60, amaraso y'umuntu aba amaze kuzenguruka umubiri wose byibuze inshuro 3, nk'uko byatangajwe na arheart.com. Mu masegonda 60, umuntu aba amaze guhumbya hagati y'inshuro 15 na 20. Mu masegonda 60, uturemangingo 40,000 tugize uruhu tuba tumaze gupfa, tugahita dusimburwa n'utundi dushyashya. Mu masegonda 60, umuntu uvuga icyongereza aba amaze kuvuga byibuze amagambo 150. Umunyeshuri wa kaminuza byibuze mu masegonda 60 aba amaze gusoma amagambo 200. Mu masegonda 60, umubiri w'umuntu uba umaze guhindura ibiryo imbaraga ku kigero cya wati 100. Naho mu masegonda 60, ubwonko bw'umuntu buba bumaze kwakira amakuru angana na bits miliyoni 330 yose ava muri sense 5 zigize umubiri. 90% by'aya makuru akaba aba aturutse mu maso. Mu masegonda 60, abageni 116 baba bamaze kubwirana ndabyemeye imbere y'inshuti n'imiryango, cyangwa wenda nta n'ihari. Gukora ubukwe kenshi bivuze no kwimukira ahantu hashyashya. Mu masegonda 60, byibuze abantu 144 baba bamaze kwimukira ahantu hashyashya. Aba bageni wenda ibyo kwimuka baba babiretse, ahubwo bagafata indege bakajya muri honeymoon. Mu masegonda 60, byibuze indege 58 ziba zimaze guhaguruka zerekeje mu kirere. Mu masegonda 60, amafoto 146 niyo aba amaze guhererekanywa ku rubuga rwa Facebook. Amafoto ku mbuga nkoranyambaga akenshi ajyana na like. Mu masegonda 60, byibuze abantu miliyoni 28 baba bamaze kurayikinga ifoto ku mbuga nkoranyambaga. Mbere y'uko ukora urubuga nkoranyambaga urabanza ugafungura konti. Mu masegonda 60, abantu bashya 400 aba ari bo bamaze gufungura konti nshyashya kuri Facebook. Ntiwakoresha kandi imbuga nkoranyambaga utagira telefone. Mu masegonda 60, abantu 3,000 muri miliyari 3 n'igice zikoresha telefone ku isi yose nibo baba bamaze kugura telefone nshyashya. Muri aba bagura telefone hari benshi bahitamo kugura wenda telefone za iPhone. Ibi bigafasha uruganda rwa Apple kunguka agera kuri miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda buri munota. Samsung yigwa mu ntege yo buri masegonda 60 iba imaze gukorera miliyoni 54 z'amafaranga y'u Rwanda. Uguze telefone nshya bivuze ko ahita anatangira guhamagara inshuti. Mu masegonda 60, abantu miliyoni 48 baba bamaze guhamagarana kuri telefone. Abaguze telefone kandi akenshi bahita bakenera kudownloading application bakeneye gukoresha.
Mu masegonda 60, application za telefone 340,000 nizo ziba zimaze kudownloadingwa ku mbuga za App Store na Play Store. Abenshi muri mwe kandi mugura telefone wenda mugendeye ku bwiza bw'amafoto ifata. Mu masegonda 60, amafoto 720,000 niyo aba amaze gufatwa. Muri ya menshi akaba afatwa hifashishijwe telefone. Hari wenda n'udahitamo gukoresha ifoto ahubwo agafata video maze akayishyira hano kuri YouTube, igahita bimwe muri video z'amasaha 200 ziba zimaze gushyirwa kuri uru rubuga buri masegonda 60. Bamwe muri mwe muri kureba iyi video mushobora kuba muri kuyireba mukoresheje imashini laptop. Mu masegonda 60, computer 700 nizo ziba zimaze kugurwa ku isi yose. Uvuze computer ntiyakibagirwa na flash disk. Mu masegonda 60, flash disk 4,000 nizo ziba zimaze kugurwa ku isi yose. Mu masegonda 60, website 564 nizo ziba zimaze gushyirwa kuri internet. Muri aya masegonda kandi article 6 nizo ziba zimaze gushyirwa ku rubuga rwa Wikipedia, ziyongera kuri miliyoni 6 ziri mu Cyongereza zimaze gushyirwa kuri uru rubuga. Mu masegonda 60 kandi ubutumwa bwa email bugera kuri miliyoni 200 nibwo buba bumaze guhererekanywa ku isi yose. Mu masegonda 60, ubutumwa bwa WhatsApp bugera kuri miliyoni 54 nibwo buba bumaze guhererekanywa hagati y'abantu ku isi yose. Nshimire n'abantu bari kureba iyi video yanjye bavuye kuri WhatsApp. Mu masegonda 60, abantu bose bo ku isi baba bamaze gutanga agera kuri miliyoni 750 bagura ibintu online, abenshi muri bo bakoresheje urubuga rwa Amazon. Ibi bigafasha Jeff Bezos washinze uru rubuga kwinjiza agera kuri miliyoni 140 buri masegonda 60. Buri masegonda 60, Usain Bolt ikirangirire mu kwiruka n'amaguru yaba amaze kwiruka metero 600, ariko ntiwamugereranya n'ikintu kiruka kurusha ibindi byose mu isanzure: urumuri. Mu masegonda 60, urumuri ruba rugeze muri kilometero zirenga miliyoni 15. Mu masegonda 60, inyamaswa ya mbere yirukanka kurusha izindi ariyo cheetah iba imaze kwiruka kilometero 1.5. Mu masegonda 60, inkuba n'imirabyo 600 nibyo biba bimaze gukubita ku isi yose. Mu masegonda 60 kandi imitingito 4 niyo iba imaze kuba ku isi yose. Naho mu masegonda 60, ibibuye binini 14 bivuye mu isanzure nibyo biba bimaze kwinjira mu kirere cy'isi, ariko byinshi muri byo bishwanyagurika bitaratugeraho. Ese wowe niki kigutunguye utakeka ko gishobora kuba mu masegonda 60? Nkwibutsa kandi ko mu masegonda 60 ushobora kuba wakanze like na subscribe winjiye mu mubare w'abantu bankurikira. Amahoro.